Iya. Eko cali makan ke ayan apa jadi? Sabar kayak Kalinda. Reko te ani makete asi pojing tha aja namu paketei kudik nagaga kasih lalana to siriwe kepai Sabar lagi. Kote yang nikmati masih di hati padari oloe upak bokopi papojiku lauriale muandri Madiji pangkau kemurianku si di marelawanku ajana murah pegang sarani yuki burupi pasengermu taroe tiada madam perampi tiada madam perampi Bagus gue. Reko paling hari masih di hati padari oloe upak bokopi papojiku lauriale muadri Madece pangkau kemurianku si di marelawanku ajana murah pegang tarani yuki burupi pasengermu taroe dena madam perampe iana madam perampi dena madam perampi dena madam perampi Yeah.